Sa generika, May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:15. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na hapon, uya po alas 4 bareta. Kumpyado ang Palasyo Malacañang na maigot na ipapautob kan Simbahang Katolika ang guidelines kan Interagency Task Force para sa COVID-19 na 30% capacity. Pahayag ini kan Palasyo kasabay sa primerong aldaw kan Simbang Gabi. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, naglalao man ang Palasyo na susunodon kan Simbahan Katolika ani pinagtalaan na distansya sa mga tukawan. Kasubagong aga nagruso ang mga paratubod sa primerong Simbang Gabi. Pagirumdum kan Palasyo, magsimba na nakasuulog ang face mask, face shield asin mag-disinfect pirmi. Hinagad kan Palasyo sa may mga simptomas na dai na magsimba muna. Sigun kay Roque, aram kan Palasyo na bilang mga Kristiyano, importante ang Simbang Gabi. Pero may mga obligasyon ang lambang saro na pangatamanan ang salud lalo na tanakapalaman sa Biblia na templo kan Dios ang lawas kan tawo. Pagirumdum kan Palasyo na padagos magsuulod ding mask, maghugas nin mga kamot, asin man magmantinir kan supisyenteng distansya sa lambang saro, tanganing makalikay sa COVID-19. Alas 4 bareta, Lado Nacional, pinagsurat kan sa tuyang birthday celebrator, News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa technical control, si kumpadreng Nalbaldo. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, nagbagsak ang makusog na uran. Digdi sa muya sa may Central Legazpi sa DCGB area. Ingat tabi, minarespetar na naman kami ngunya na Miyerkules, aldaw ni Mama Mary. Taod-taod tabi ang satuyang novena, live yan or Mother of Perpetual Help Novena. Magpasalamat lamang kita sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay kan satuyang mahal na inang Santa Maria.
Naglalao man kami na yaong kita sa ligtas na sitwasyon sa tao kaining kadipisilan. Darakan man lain-lain na kalamidad dasin padagos na pandemya sa bilog na kinaban. Kaya nga ni pandemya ta sa bilog ngayang kinaban yan, pakaray na naman ngaya dyan. Darakan COVID-19. May meriendahan lamang tabi. Despes naghanda na kan pamanggihan. Sagud kitang 5 p.m. Bicol target. Igwa lamang tabi ni nagantabay lamang dyan sa Legazpi. Sagkod sa Albay District, Buda sa Daraga. Paramdam na kamo, siring kan mga paramdam ka subago tabi. Nganing ma-inspirar man lamang ang Bicol target. Katuwang tadyan sa palibot ang mga miyembros kapako miyembros kan news team. Reportorial staff Jimmy Jomar Al sa kuyang mga kompadres katabang digdi sa Segundo Distrito Albay, District Area kan Albay, Daraga, First o kaya sa Legazpi. Si Luwens Nabarcena, yaon man yan si Renz Luna, Buda si Ands Galero. Sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control. Oy, ano na kumpadre Nald? Tinangro ka na lamang kang birthday celebrator? Approved na, Derek Edwin. Approved. O yun na rin mati na pala. Happy na? Ika naman padingnal ang kalibak-libak ikan sa tuyang celebrator dyan sa likod. Anyway, si kumpadreng Nalbaldo, siyempre sa muya pong news director and nagselebrar kan sa iyang pira na director, 59, tama ba? Eh ngayap, 49 pa sana. Fuerte, so meriendahan. So ka mga padingnal, so mga mumukan itong so piniritong manok, so mga marigsip bagang nagburulag-bulag sa pagkapritos. Iyong hinalo ko duman sa natada na itong so pangsalamog. Masiramon pala na no. Ramon Director Edwin. Yan ang mga pinagsabing maski puro pa ano, idiretso ang mga kaugmahan. Ako po si Pio Fernandez. Uy, may isa tayong texter ha. Talaga naman nakaka-inspire. Isang texter natin ngayong hapon. Yung mga taga-PHO, yan, ito, suki natin ito, si 593, mga taga-PHO disinfection team. Maray na hapon tabi sa Indo. At least siguro na kitang sarong nagdadago. Ano, sige! Maray na hapon, Pilipinas, asin kinaban. Lalong-lalo na po dyan sa mga nakaantabay sa DZGB News Online, worldwide, netwide. Sa Kwampalan, sa YouTube, kaso bago pinag-review ko so sa tuyang mga padignal, so mga broadcast niya to sa YouTube, so live, buda so mga recorded broadcast. Kadakul ning nag-antabay man sa to sa YouTube. Kaya, diyan sa mga cellphones nindo, online ka mo tabi, YouTube, pwede man. Hanapon lang nindo DZGB Legazpi City, Philippines. Yan. O kaya DZGB Legazpi City. Pwede na yan. Sa Facebook naman, siyempre, dahil nang iba. DZGB News Online. Yan. Sige. Bueno. Abanti kita kan mga istorya. Muna dyan sa luwas. Si Luwens na Barcena, nasa linya. Luwens, marhay na hapon. Go ahead na. Salamat, Sir Pio. Maray na hapon. Maura na pagkahapon. Asin na maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta ng apudan. Si Kapitan Eric Sima Brizuela. Kana barangay 36 Kapantawan kan syudad nin Legazpi. Na daima alarma. Ana mga residente kay ni may kinaaraman sa pagpositibo kan sarong 62 anyos na lalaking sarong driver ni sarong pribadong negosyo
na naipost ni Mayor Noel Rosal kasubagong aga bilang si Bicol Code patient number 3396. Iyuan su saro na nagpositive o niko ano kasuhapon. Roger Tabi Sir Pio. Susog kay Kapitan Eric Simbrizuela sa pakikipag-ulay kan DCGB News na isolate naman nasambitan ng pasyente asin mga kapamilya kay ni kapurok uno kan sa indang barangay asin dai naman daw tabi Sir Pio nagpapararuluwas ang mga close contact kay ning pamilya nang nakakawaranting kay ni sangunyan kaya dai dapat daw maalarma an sa iyang mga residentes may kinaaraman sa pagpositibo kay ni sa nasambitan ng helang. Home quarantine so familia and close contacts. Roger Tabi Sir Pio. Okay, sige. And sa iya pang ipinagunambitan sa DCGB News na ining mga pamilya na niyo na hindi nagpaparuluwas as in susog sa iya, mas maray na daw na ipagpangadji na sana na pagkahali tulos-tulos ka na helang ka nasambitan ng biktima as in day ipag-discriminate dahil ang taday man daw ini ginustokan pasyente. Iyo. Dai maning rason man agad na i-discriminar iyan ang sistema sana so tamang pag-iingat susog sa siyensya asin medisina. Roger ang databi Sir Pio. Garo man sa nabagaan sumay utos buda tipdas. Correct. Kad mga nakaaging panahon, arog man sa nakanan pagtratar dapat na ordinaryo na, uy may utos ngaya o. Kay tubagang mga panahon tabi Ilowens, pag may utos buda may tipdas, sumay utos mismo, nagkukunyan day ngaya ako magparaluwas. Tapos mga palibot, sige lang ang aktibidad normal, day sana nagpapararani duman sa may utos. Day pig didiskriminar, day pig mamarkahan na, uy, day nga pwede maglas, day, arog baga kay ito ang utos, buda tipdas, arog man sa nakaanan dapat gibuhon. Correct tabi Sir Pio. Oh, day mabaga ning kuan, day ning ano pa man na dapat na pagdiskriminar. Itanong lang sa isip kan sa tuya mga parantabay, especially diyan sa barangay. Oho. Diyan sa iningki barangay na Brizuela. diyan sa indang lugar. Garo man sana magtartara sina na may sa harong na yan may utos buda may tipdas day magpararani. Iyo man sanaan. Correct. Oh, sige. Oho, kaya susog sa iya, kaya niya ini pinaluwas na impormasyon, mga initial na impormasyon, may kinaraman sa nasambitan ng pasyente. Tangani ng makatabang man sa pagdiseminar ng tamang impormasyon as in day magparalakop ang mga fake news sa palibot. May kinaraman digdi tangani ng day na makadanyar pa nin pag-i-stress man sa partikan pamilya ka ini. Oho, buda ang katuyuhan kaan bako na pasupga ng pamilya o diskriminar kundi for the authorities diyan sa barangay na ipasunod su tamang prosedimento susog sa guidelines nga ni. Roger. Mas maran itong nagboboses ang mga otoridad tanganing mata-mata ara mo nabagan sa nangunyan sa Facebook Correct. kung si isay ang gabos kuan entitled sa indang opinion buda gabos tama Correct. gabos na pati eksperto. Correct. Oho, kaya Sige. susog kay Kapitan Brizuela ang mas marhay daw maski nga ni paulit-ulit na ang pagirumdum kan otoridad siya man bilang kapitan kang kapantawan ang tugon niya man sa iya mga residentes mag-obserbar ng gadnin dayupod sa minimum health protocols arog kan pagsulot nin face mask, pagsulot nin face shield, pag-obserbar nin personal hygiene as in physical distancing ngani na maibitaran ang pagkanayap kan patakot kan COVID-19 na presente pa sa syudad kan Legazpi. Roger, sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, mga dagdag na istorya. Hali dito sa sentro kan syudad kan Legazpi. Preskong impormasyon. Ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat Luen sa bungkaras kan mga informasyon diyan sa palibot. Sige, before we go sa time check. Nabeltadahan tayo na manungod sa tema sa COVID-19. Nasa linya man muna ang Tercer Distrito Canalbay. Okay, ang linya pading Nal, kan linya ni pading Jimmy. Si kumpadring G, marhay na hapon, go. Yes, salamat tabi pare. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta hanggang sa ngunyan day nagpapaluwas ni official na statement ang Kamaliga PNP Headquarter sa pamamayo ni Chief of Police Dante Rosal. May kinaraman ini kaso hapon tabi pare na istorya na nagbuto kaso hapon na aligado igwanin duwang pulis na pinusasan asin igwapan duwang persona yan sa area habisinidad kan na PEO sakop kan na barangay Salugan. Naghinguwa kita na
surusugkon ang mga istorya tabi pa di. Mhm. Na istorya baga dit na backgrounder na suduang pulis totoo mananggad na naka-duty ito diyan sa may bypass road sa Lugan to Libod. Mhm. And igwadaan nin apat na mga lunadan an uminarabot and igwang buminaraba na nagpakasiribilyan na mga armado na di kalibre haralabang klaseng baril saka dinarampot itong apat na mga persona. Iyo. Ngunyan, nag-kondisir kita ni na follow-up pa may napagkakakaso bago. Sibot-sibot naman si Chief of Police Dante Rosal, tapasiring da siya sa region, sa Campo Simeon Ola, na siring kaso hapon, hidali man ini sa pagpasiring sa Campo Simeon Ola, ta pinagsusosog kon si sa itong mga otoridad sa inadinara itong itong duwa niyang pulis. And kaso bago na anotaran niya to na yaon da dyan nasa custodial facility sa Daraga PNP and pinagsikan sa tuyang pagiriba si Renz. Positive mananggad na yaon dyan tabi pa de Roger. sa Daraga PNP. Gustong sabihin, nag-pick up kan mga ini, operatiba sa kapwa ninda otoridad. Mhm. Na bilog niya to ang istorya tabi pa de, tango niya na pagkahapon, ali kita sa opisina kan CIDG, Provincial Office, na Yes, sa nakapasinig Ligao. di sa syudad kan Ligao. Iyo. Ang question tada idig din na nasa luwas da si Police Captain Dave Abara, Mhm. an pamayo ka na sabing opisina. And suna ayaon digdi, dahil man sindanin na sa papel sa poder na magpaluwas ka na informasyon. Pero digdi niya to na pagturutugban, turutugodan istorya tabi pa de, na ito pala na operasyon kaso hapon, entrapment operation. Iyo ta kasubago sa programa baga ni VP Henry sa pag-follow up ni Renz. Iyo ang tama positive yaon sa kustodiya ngunyan kan Daraga Philippine National Police. Ah. So dua and Mhm. entrapment operation. Ngunyan, anong klaseng entrapment operation sa droga, bribery, ano ba? Sa extortion initabi pa de, kung di kita pwede makapaluwas na kan mga pangaran, Mhm. sa primeramente, dahil kita, dahil iagadan tangani kan official report ninda, kung di, so in charge luman, very accommodating man, kung di nakihoron sa tuya na, bako siya nasa poder na magpaluwas ka ito. Sa may Iyo. jurisdiction man da sinda, Mhm. na in charge ka ini, nasa ruluwas sa indang mga investigador. Iyo, ang ipigang kalastang masa na kumpadring Jimmy, with all due respect sa CIDG boda mga otoridad, kung ang nadadakop sibilyan, ibibandera ni Datulos ang mga pangaran. Pag mga uniformado, kabaro o kunkuan, gulping protocol. Uy, baga. Baga nagpasiring sa Campo Simeonola kaso bago, Oho. tanganing mabilog tan istorya, tanakahang an istorya baga, magkuhan pagkaso hapon, Roger. dahil man nakakuhanin informasyon si Renz, Mhm. Dalcomis na ngunyan, kapapul out na pa lang sa opisina kan CIDJ, digdi sa syudad kan Ligao, Iyo. naintindihan taman sa mga naka-duty digdi, pero yun na nga niyan, dahil kita makakapaluwas officially kan informasyon, although haros bilog tanan istorya, nakuha niya itong informasyon tabi pa de, naigwanin sa rong babae and sa rong lalaki, iyo ito ang subject for entrapment operation. Tadakulang kantidad na involved, nasa 2 million tabi pa de. 2 milyones. Kaso hapon, gari yun na ito, duman ang baray, kumbaga magagawgawan, Ang kaliwaan. one question, ano an kuan duman papel kan pulis sa Iyo. naka-uniforme Iyo. Oho. natatayaon duman yan ang mga question mark tabi pa rin Mhm. kung ano ang involvement duman ka na pulis Police. o duwang ang sarong anggulo na nag-analisar ang mga kapwa niya, mga pagiribang pulis na baka ito may gubo-gubo komosyon na hiling, naggrani ito, isinabay na. Iyo nga ni, Buda, si Isay ang subject for entrapment. Suduang pulis o susibilyan? Iyan ang dahil ito mga kwansa ko na ita kukuha ang official na report tabi pa dita. Mhm. Magin po tagapagtaram kanal by PPO si Police Captain Dexter Panganiban anpig tutuklo man sa tuya CIDG. Mhm. Wala man kitang nako ang informasyon ko niya sa CIDJ. So anyway, arog na ka sa nakaanan informasyon, ang importante, so police, na-trace na, yaon dyan sa Daraga Custodial Facility. Pero ano kumpadring Jimmy,
na-trace man, na-establish talagang organic personnel kan Kamalig Philippine National Police. Kamagit tabi pa de? Na-establish na nakasabay duman sa operasyon na pinagposasan miyembro kan Kamalig Philippine National Police. Over. Member kan Kamalig PNP, naka-assign nga nito, digdi sa Kwan, sa bypass road, na nagdidirihir ito kan mga Traffic. kulang mga lunada, na dahil na dapat maglaog gigi sa sentro. Yan. Okay. Mga taga Kamaligman sa na ito, Oho. mga ranggo nila, police, senior, police, staff sergeant, parehas. O parehong police staff sergeant, ganyan, ang publiko is paha sa eksaktong impormasyon kada ini nagpapaluwas na otoridad. Anong involvement kan duwa? Sisay ang subject sa operation? Sapot yan, kapos question mark. Gabos question mark and dai mababasol kan otoridad ang publiko sagkod na siper ang ngimot nila kung ano-ano ang magluwas na istorya. Yan. Yan. Pagiging kuwat na gabos na aspeto Oho. sa level ka na otoridad na sindaan magtaram kung ano man ang ganin eh. Mhm. Basta ito, may dakulang involved na kwarta. 2 milyones. At siniguanin complainant. Kaya ini nagtumar parte Mhm. so CIDG. Gustong sabihin, so nag-text sa mga ni kaso hapon na ngayon may kwandigdi. Legal lehitimong operasyon na ito. Mhm. CIDG ito na mga nagpakasibilyan tabi pa din. Roger, apparently, bako nga ning apparently, talagang daining pagkaaram so Kamalig PNP, taday nga ni sinaning initial na informasyon, di ba? O, talagang medyo durudakula na operasyon. Dako lang ng operasyon ito. Tadirekta kan CIDG. Waranin ka kumbaga koordinasyon albay PPO. Gari dahi man nakaisi. So Iyo nga Kamalig ni. PNP dahi nakaisi. Takaswapon nga ni ka nag-interview kita kay Mayor Caloy Baldo, nakadalagan kita sa Ipatura. Mhm. So Chief of Police nagapot kung ano, may kuan lamang duman, may CCTV kung na-pick up lamang ito kung sisay ng mga persona ito puminikap sa tuyang mga pagiriba. Ito pala, mga taga CIDG. Iyo, ngunyan, posibleng dakulang maray managad to the extent na CIDG na PNP man, dahil nga ni pinaaram so may territorial jurisdiction na Kamalig PNP. Nakaisi, nagkabirigla kaswapon. Iyo. May naroon mong ngayon nagpakasibilya, naka-uniforming police, pinagpipick up kay mga nakasibilya na mga armadong persona. Ibang Iyo. istorya baga? Iyo nga ni, ibang istorya. Kaya salamat duman sa nag-tip sa Satuya. Minahagad kita ning dispensa at kung sa pagpasiri mo dyan, medyo naod dyan, ning diit na minuto. Salamat duman sa nag-text, na-follow up niya to din marayan. Sige. Okay, siya tabi pa dito. Puminagsak na sura, Sige. hindi nasalita di CGV News. Salamat kumpadring Jim. Napapatos ning misteryo, yan ang pagkakadakop, pagkakasabay ka mga pulis, Kamalig, na ansabi, entrapment operation. Dahil masubutan ko niyan kan publiko kung si say so subject for entrapment, kung so pulis so subject, o so duwang sibilyan na sabing nakasabay, or the other way around, o ano pa man, paano ning misteryo? Dahil maintindihan, tapag mga otoridad nga ng Imberto Padingnalda, no? Mapagal magpaluwas ang kapwa-otoridad ninda. Pero pag mga sibilyan, pareho natin, walang kalaban-laban, binandera ng pangarangkaan. Sandali muna tabi, kumpadreng Jomar, ma-time check muna kita, it's 4:37. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon Banat sa Apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA No. 072 Series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay.
paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF, at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapamak ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko! Ang Provinciano Party List. Christmas time! Siyempre, dire-diretso ang mga istorya sa palibot. Pading Jomar, go, go, go na! Salamat pati. Good afternoon sa mga parantambay. Dahilan sa Christmas time, in-adjust naman kan lokal na gobyerno kan tiwian curfew para matawanin dalan ang mga nagsisimbang aginaldo. Kung kasod ma ang curfew hours sa tiwi, masagurang masaaki man, iyoan alas 10 ang pagkabanggina, sundo alas 3:30 ang pagkaaga. Initangani na matawanin dalan sa mga maaginaldo na alas 4:30 na may panahon pa na magburo-baraklay hali sa indang mga barangay pasiring sa simbahan. Yan. Na daay tatakmaon kan mga tanod, buda kan mga pulis Yan. dahilan sa curfew. Magigirumduman na ang Banuan kan TV enot ng nag-distrikto sa curfew kan Marso 16 kan ideklarar ang pandemya kan COVID sa kapalibutan kung saan nagpasar din ordinansa numerado 2020-4 na nagpapautog min alas 8 na pagkabanggi sundo alas 4 pagkaaga na curfew sa gabos na persona. Kan Hulyo, kan maibaba sa MGCQ o Modified General Enhanced Community Quarantine ang Albay, in-adjustment ka TV sa curfew hours, ginibong alas 9 ang pagkabanggi, sundo alas 4:30 pagkaaga. Alagad susog sa sanggunian bayan, digdi sa ipinasar ninda na ordinansa numerado 2020-23, pig babago kay ni itong opig amendar itong nagkapirang seksyon, particularmente ang oras na ipigtalan kan curfew. Tangani ida ini na matawan na nin oras na makapagselebrar kang traditional na Christmas Simbang gabi. Ining aginaldo, ang gabos na mga persona na gusto magbisita sa simbahan, ang unabita na ordinansa daiman nin pigsabi kung nuarin ini matatapos, pero ini pwedeng bagong giraray pagkatapos kan Christmas season. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Roger, thank you so much, kumpadreng Jomar. So alas 10 na po ang curfew, alas 10 na ning pagkabanggi diyan sa Tiwi, sundo 3:30 nin maagahon. Si Renz nasa linya man. Renz, good afternoon. Please go ahead. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga prantabay, sa mga tugan niya itong mga bareta natapos na ang maabot sa di sa isnal daw, nakapaging COVID-free, kan banwaanin talaga makalis nga din nakarehistro, ng panibagong sarong positibong kaso, digdi sa banwaan sa naging datos na pinaluwas kan opisina ni Alcalde Vic Perete na kung saan si Bicol patient number 3397 sa around 23 anyos na babaeng nurse tagadigdi sa Barangay San Roque, Daragalbay asin sa history of exposure sa COVID ward kan sa rong hospital ini asymptomatic asin sa ngunyan naka-quarantine naman sa quarantine facility kan LGU. Sa ngunyan, may total na 4 na aktibong kaso na pinagbabantayan digdi sa Banuaan ng Daraga na igwan total na maabot sa 168 na total na kaso or 169 na total na kaso ng COVID-19 na idugang na ngunyan so pinakabagong kaso as in 150 na ang nakarecover digdi sa helang na COVID-19.
Asin iguang man ay rehistrong 15 persona na nagadan sa nanambita ng helang kasangunyan padagos pa mangginarayaan pangapodan kan LGU maginman kan Rural Health Unit sa publiko na magsunod sa mga pinapautob na mga safety health protocols aron kan pagsulog ng face mask asin pagmantenir ng social distancing asin pag-iwas man sa mga tawong lugar lalo naman ngunyan napaparani na ang Kapaskuhan. Di sayang masarong bulan ako na COVID free so daraga. Roger Tapi Serpio. Ay nako, sige. Tapi Serpio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas. Transluna DCGB niya. Salamat man rin sa istorya dyan sa luwas yung daraga no na kunta na masarong bulan na padingnal na dainin COVID iguanin saro na ulakitan kaherak man. So we pray a lot and padagos ta pa ining sustiniran ta sa hiling ta haloy-haloy pa ining laban although yaon na tabi ang bakuna ta na nagpupuunang mag-circular sa kinaaban ang bakuna tabi. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good afternoon. Go ahead na. Yes, maray na hapon, si Pio, maray na hapon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, puga-puga na ngunyan at paglibot kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection o BFPB ko sa mga darakulang establishmento de negosyo sa syudad kan Legazpi asin iba pang parte kan rehiyon. Inian informasyon na napag-araman kan DCGB News gikan kay BFPB Call Information Officer Fire Inspector Aramis Balde kung saan ang mga mall digdi sa syudad kan Legazpi lalo na ining mga darakula talaga ang inutindang pinagdibuhan ni na fire safety audit kung saan pag-check kung talagang nagko-complement ang mga ini sa permit o kaya sa pagsunod sa safety sa nasentang establishmento de negosyo. Pero kaya, nakikipagtabangan man sinda sa lokal na gobyerno kan syudad sa paagi kan CDRMO, tanganin na mahiling kung ang mga building, mga pribadong establishmento de negosyo man nagdisa sa tuyang syudad, preparado man and daiman o kaya resilient man ini sa kung ano pa man nakalamidad lalo na ining paglinog. Sinabi ni Balde na dapat daw na pasiguruhon na ang siring ng mga establishmento lalo pa na ini ang mga pinagtatarawon mo niya na panahon kan Kapaskuhan dapat na secured as in day man mabugtak sa peligro ang mga nagpapasirig na mga tao kaya ang publiko sa nasabing mga lugar. Sa ngunyan ang sendang grupo nagtaon din asigurasyon na palago sinda na malibot sa mga lugar paligdi sa tuyang rehiyon asin man sa tuyang probinsya tanganin na maaraman kung arin ang mga lugar na safe o kaya kung arin ang lugar na bako safe para sa publiko. Roger. And tabi Sir Pio, mga impormasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans. Istorya. Compadreng Nald out manitiin. May kwan dyan sa newsroom. Meron dyan ng matitimo-timo. Bert, di ba ni Direk Edwin? Meron dyan na pwedeng matimo-timo. Pading Nald out manitiin. We will be right back. Pakaliis kan mga hanap buhay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card, pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card, pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. May hugasan, 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean up. Yay! Sirma ko, nasa doorknob mo. Makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na program
kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Mamaya na yung laptop natin. Ano? Bye-bye! Salamat po ka sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. This is it! Puon kang ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos natubi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon.
aming sinindahan. Kami naghiyawan, pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Tuloy pa rin ang Pasko. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA No. 072 Series of 2020. Hale sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simplihon lang po ang mensahe ko sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po ipag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang gabustang ilagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos, ang paguswag, One Santo Domingo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world.
The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Nariyan ang banta ng pandemic na dala ng COVID-19. Dinaanan pa tayo ng sunod-sunod na bagyo. Ngunit kapag patuloy tayong nagkakaisa at nagtutulungan dito sa bayan ng Jovellar, ay hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng bayan ng Jovellar. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, May Kay ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sarong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan. Sarong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puanta ang pagkasararo. Kay puanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, tanganing manampasan tayo. Yan po ang dapat na ngunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundag kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabus kita mag-urugma. Mas lalo tang palagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan ta na ang pagkitaramtang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 12 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang o yapon mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal, enot sa BBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Enot ang barata halid dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Ikinaugma ni Congressman Alfred De Los Santos kan ang probinsyano party list ang pagkaka-approve sa Kamara de Representantes kan sa iyang ipinagbubusol sa second reading na House Bill 8097
o ang Solo Parents Welfare Act na ipinagpupusol kang kongresista. Sigon kay Congressman De Los Santos, siya na ugma ka na siring na bagay dahilan takulaan na maitatabang kay ni lalong-lalo na sa mga solo parents dahilan matatawan ninin mga nagkakanigong granting additional benefits asin pag-amyendar ka na mga purpose kan Republic Act 8972 asin o kaya na Solo Parents Welfare Act of 2000. Susog kaya De Los Santos magpapadagos pa ang iba pa mga programa para sa mga kasaraditan arog kan mga siring na sektor kan mga solo parents na susog sa iyuan na saro sa mga sektor na dapat matawanin na pagkakanigong programa asin na proteksyon ka na lay tangani ng matawan mansinda ni na magkakanigong programa tangani ng ma-development an sa indang sektor lalo pati na sinda an nagpapadakula nin solo sa indang mga aki. Mga dagdag na bareta, ako po si Luens Burse Barcena. Nagpagarumdum ang Department of Health sa mga nagkakapot ni noontime show sa nasyon na para sa pagsulog ng face shield. Dapat man magsulog ng face mask. Ini ang naging pahayag ni Health Secretary Francisco Duque base sa obserbasyon niya sa mga noontime show, host na solamenting face shield sa naan gamit. Sinabi niyang igwanin mga sarong segment na karantahan sa sarong noontime show na nakasulog sa nanin face shield ang mga nagkakanta. Paliwanag kan DOH na alangkaw ang patakot kan transmission o lakit kan virus kon loud singing ang pigigibo. Sauri, tinawanin doon ni Duque na base sa minimum health protocol kan gobyerno, malinaw na bago isulog ang face shield, dapat nakasulog man nin face mask. Naglangkaw pa ang presyo kan manok sobra sarong simana bago ang Pasko. Sa Kamuning Market, nasa 170 pesos na ang kada kilo nin manok, alis sa dating presyo na 140 pesos. Paliwanag ang Department of Agriculture na nagbaba ang produksyon nin manok dalan sa pandemya. Seriman, supisente man ang supply nin frozen chicken, mantang padagos man ang pag-import nin manok, tanganing day magkaiguan ng kakulangan sa supply kay ni, lalo nata pararani na ang Pasko, mantang naglangkaw man ang presyo kan urig. Ang dating 280 pesos kada kilo, mababakal na sa kantidad na 310 pesos, mantang ang sambalas o siling labuyo, mababakal na sa 850 pesos kada kilo, hali sa dating 450 pesos. Ang bell pepper, mababakal man in 300 pesos, gikan sa dating 200 pesos kada kilo. Ang presyo kan hamon, nadugangan nin 45 pesos kada kilo. Nagkakawat man sa 6,000, sagkod 6,500 pesos ang presyo kan 5, sagkod 7 kilos nin lechon sa Laloma, Quezon City. 7,000, sagkod 7,500 pesos naman ang presyo kan lechon, nang gabat nasa 8 hasta 10 kilos. Paliwanag kan mga tindero na matumal ang bintahan ngunyan kan lechon, kaya dahil sinda nakakapagpalangkaw sa presyo apisar kan pag-aumento kan presyo kan urig. Miyaras tanto umabot sa 2,000 na job seekers ang hired on the spot sa ginibong online job fair. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello, maabot sa 1,900 ang nagkaiguanin trabaho asin magayon na resulta ining. Ang aplikasyon kanibang aplikante padagos ng pigpaproseso. Maabot man sa 21,000 na local asin overseas job ang available sa online job fair. Kan Disyembre 8, ibig silibrar ang ika-87 anibersaryo kan Department of Labor and Employment asin parte kan selebrasyon ang online job fair. Ang virtual job fair system susugman sa government restriction sa mass gathering. Ganiban job fair kan Disyembre 10 asin 11. May arrestanto balikantang baretal dyan sa luwas si Jimmy Nasolita. Jim, kamen.
sige na ang tunupan ang unyan sa mga barangay huna mo dahil na nin pandemya. Kung sa'y nangyayari ini sa mga hararayo ng barangay, digdi sa 3rd District, sa lado kan PNP, kadagos pigya lalapagan mga lugar na may informasyon, may burulang, ka nakaaging aldaw sa ligaw, may sakyada na sinagibo, asin na ka nakaaging aldaw man, igwa na naman in sakyadang nangyari sa Purok 7 sa Barangay San Vicente sa Libon. Iba-ibang unit kan PNP ang kombinasyon inoperate, tupadahan, pinalibutan ang bulangan, teripuasan ang mga nakikiburulang, asin sa laog kan tuklong 4 na mga persona na nakulong, iyo ang dinarakan mga pulis sa police headquarter asin ngunyan, iyo ang sangatanin na kaso sa violation kan Republic Act 449. Nawalat sa lugar 5 gada na manok, mga tambod asin 16 na motorsiklo ang nagkawaralat asin dinara sa hepatura kan na pulisya. Ang problema sa ngunyan karme mga may sadiri kini kung paano ini kukuanon sa Libon PNP. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Tanganing maparikas ang pagbangon asin pagpapakusog kan ekonomiya ka nasyon, isinumitir ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang Senate Bill 1953 o Bayanihan to Rebuild as One Act o Bayanihan 3. Sigun kay Recto, kamauotan kini na mas maparikas ang pagbangon asin pagpapakusog kan ekonomiya ka nasyon sa paagi kan pagpaparikas kan vaccination program, pagtabang sa pamilya, obrero asin sa radit na negosyo na grabing naapektaran kan pandemya kan mga asin mga nakaaging bagyo. Si Raram kani, may itatagamang 485 bilyones pesos para gastosyon kan gobyerno sa nasabing mga programa. Sa nasabing kantidad, 55 bilyones pesos ang pambakalin bulong asin bakuna kontra COVID-19. Asin 55 bilyones pesos naman para sa distribution kan bakuna, pagkuan in contact tracer, asin COVID-19 test na babayadan kan PhilHealth asin para sa duty o kaya hazard duty pay kan health workers. May itatagama man na fundo para sa social amelioration o ayuda sa nagtitios asin mga obrero na grabeng apektado kan pandemya asin kan mga nakaaging makusog na bagyo. Pipatagamaan man in fundo kan Commission on Higher Education asin Department of Education para sa internet allowances kan mga paratokdo asin estudyante. Sinuguman ang DTI na tabangan sa kapital asin restructuring nin utang ang saradit na negosyo mantang pipabilog ang National Economic and Development Authority nin Economic Resilience Plan. Pwede pa manggararay manimbag ang Duterte administration kung napapatunayan na may paninimbagan nini sa issue kan crime against humanity. Maski naghali na ang Pilipinas sa Rome Statute Treaty kanakaaging taon. Inang pagtubod ni Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa matapos ipahayag kan Chief Prosecutor kan International Crime Court na si Fato Binsoda na may reasonable basis para tubudan na nagkomiter ng krimen o crime against humanity ang Duterte administration sa madugong kampanya kani kontra sa illegal na droga sa nasyon. Sinabi ni Cayosa na pwede pa manggiraray makiaram ang ICC lalo nata sa March 2019 sana naghali ang nasyon sa Rome Statute mantang Pebrero 2018 pa pounan kan ICC ang preliminary investigation kani sa pigsasabing extrajudicial killing sa Pilipinas. Nakasentro anon preliminary investigation ang ICC sa mga krimen na ginibo kan Duterte administration poon kan pagtukaw sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte kan 2016 sagod Marso 2019. Kariba digdi ang mga kaso nin panggagadan, pagtorture asin iba pang crimes against humanity sa anti-drug war kan gobyerno. Kaya abiso na kayo sa gobyerno na imbestigaran, parusahan, asin kasuhan ang mga posibleng nakagibo nin extrajudicial killing sa lado kan mga otoridad. Sinabi kan Teachers Dignity Coalition na wala sindang nailing na maraot sa implementasyon kan dry run sa face-to-face classes sa mga lugar na may hababang kaso nin COVID-19 sa masunod na taon. Ipinaluwanag ni TDC National Chairperson Benjo Basas na piling eskwelansya na ang makondukta kanasambit na dry run asin voluntaryo sa lado kan mga estudyante asin sa endang magurang. Sinabi niyang sa romanining lakdang
na maaraman kung ano ang pwedeng maging pagbabago sa oras na magpuona ang face-to-face classes. Kasunod kini, ipigrekomendar man kan TDC na magkonduktang unaning konsultasyon ang Department of Education sa mga paratokdo na nakatala ng magkondukta nin dry run. Maging ang mga paratokdo na mataon ng leksyon dapat haraniso na sa eskwelahan para dain na magbiyahe asin mas ma-expose pa sa virus. Mantang suportado man kan Parent Teachers Association ang pagkakaigwan in face-to-face classes kung kabanga sana kan original na bilang kan mga estudyante sa sarong classroom ang tuturuan. Mantenidong nakabukas ang mga cast lane sa mga expressway na kapot kan San Miguel Corporation sa God Enero 11 kan masunod na taon. Sa abiso na ipinaluwas kan SMC Tollways, kasabay kan padagos na pagbubukas ng mga cast lane, magpapadagos manggiraray ang installation kan radio frequency identification sticker sa mga vehikulo. Bukas man ang mga cast lane sa South Luzon Expressway, Skyway, Naiya Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, asin Star Tollway. Katakod kini, nagpagarumdom ang manayamento kan SMC Tollway na daing mangyayaring darakupan sa mga lunadan na daing auto-sweep RFID sticker. Yan mga tugang ang detalyas kang mabaretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang ng mga pagariba, Maniti Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pagantabaw. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya. May dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Just na lang ang beer brand swak? Oo! Pero ang
ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Hugasan, 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Sa ibong kanagaaging kanipisilan sa buhay dahil sa pandemyang COVID, mga minaging bagyo, sarong milagro na inigabo sa tuyang nalalampasan sa kapangyarihan ni Kristo kagurangnan. Kaya ang sayang pagkamundag dapat lamang na sa tuyang irokyaw ngunya nakapaskuhan. Ang familia asin si Legazpi City Councilor Fernan Imperial minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 072 series of 2020. Maggie Magic Setup, may new triple pack. Maggie Magic Setup, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay.
Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm, not even pandemic can ever stop Christmas. Because no one can ever stop love. Nahiling ta sa lambang saro ang imahe kang kagurangnan kaya naging mas madali ang satuyang pagtarabangan. As we celebrate Christmas, we should not forget to be grateful for all the things that we still have. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ini po si Glenda Ong Bungao, board member kang Primer Distrito kang Albay. Merry Christmas and let's hope for better days this 2021. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered here before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this, you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we've forgotten the sublime dignity. We've sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross, Jesus gave you to us for our mother.
You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross and the footsteps of your divine Son. Help us to realize that who share the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all who are present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loved His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home the haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may prepare like you for the coming of Christ, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, that help we may us. be in humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, help us. that we fear losing God friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we see the evil of seeking our own interests at the expense of others, Loving Mother, help us. that we work for the just distribution of this world's good, Loving Mother, help us. that we share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we accept responsibility in the community and a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. to pray that the Holy Spirit
may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocation, Loving Mother, help us. that we bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection, Loving Mother, help us. for peace in the world in this time of crisis. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, I still long to see risen soul, with your arms enfold the treasure upon your knees. Mother of Christ, Mother of Christ, through the stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where our faith would begin. Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show you at last to be. Be seated for a while, please. Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Today is Wednesday of the third week of Advent. We include in this Mass the following intentions: Thanksgiving requested by Mr. and Mrs. Asagra and family, Mr. and Mrs. Ronald San Miguel and family. For the repose of the following souls: Edgar Onesto by Sureda family, Regina and Maximo by Lydia Adalia, Jenny by Aida Resare, Edwin and Mariano Jr., requested by Quintanilla family, Matthew and Judy, offered by Joanne Abejoro. To preside over our Eucharistic celebration is Reverend Father Aji Nuarin. Please all stand.
heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children sing, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night. The day of the Lord is near. Wake His people, lift your voice, proclaim it to the world. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children sing, Hosanna to our King. Let children sing, Hosanna to our King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that coming solemnity of your Son may bestow healing upon us in this present life, and bring us the rewards of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Let the clouds rain down. A reading from the book of the prophet Isaiah. I am the Lord, there is no other. I form the light and create the darkness. I made well-being and create woe. I, the Lord, do all these things. Let justice descend, O heavens, like dew from above. Like gentle rain, let the skies drop it down. Let the earth open and salvation bud forth. Let justice also spring up. I, the Lord, have created this. For thus says the Lord, the Creator of the heavens, who is God, the designer and making of the earth, who established it, not creating it to be a waste, but designing it to be lived in. I am the Lord, and there is no other. Who announced this from the beginning and foretold it from of old? Was it not I, the Lord?
besides whom there is no other God. There is no just and saving God but me. Turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, there is no other. By myself I swear, uttering my just decree and my unalterable word. To me every knee shall bend, by me every tongue shall swear, saying, only in the Lord are just deeds and power. Before him in shame shall come all who vent their anger against him. In the Lord shall be the vindication and the glory of all the descendants of Israel. The word of the Lord. Thanks be to God. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. I will hear what God proclaims, the Lord, for he proclaims peace to his people. Near indeed is his salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. The Lord himself will give his benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him, and salvation along the way of his steps. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. Please rise to honor the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ikinumpara mga tugang ni Jesucristo si Juan, digdi sa satuyang ebanghelyo, siring siya sa sarong lampara, sa sarong ilawan. Iyan kay itong panahon. Siguro kung unya na panahon, plus light na ang gagamiton kan sa tuyang kagurangnan. Sa katunayan ngunyan, manlain-lain na baga ang klase ng ilaw. Igwang flashlight na di baterya. Igwang flashlight na rechargeable. Igwa pa nga ni solar. Ilaagbusa na sa init ning saldang kanal daw, pwede nang gamiton. Manlain-lain na klase ng ilaw, mga tugang. Lagad an katuyuhan ka iyan, kan ilaw na iyan, tanganing mailawan an sarong tawo. Tanganing mailawan an sarong madiklom na lugar. Urog na tanganing mailawan an sarong lugar na inaagihan. Sarong dalan na inaagihan. Sinabi ini ni Jesucristo na si Juan sarong ilawan. Hulitaan buhay ni Juan sarong mananggad na ilawan. Kung sain, nagtao siya nin ilaw sa katauhan, tanganing mahiling ninda,
na si Yesu Kristo an Mesiyas, an paraligtas, asin bako siya an mahiling, kundi si Yesu Kristo. Ibaga mga tugang an sarong flashlight, sarong lampara o kaya sarong ilawan. An pigiilawan kayan, bakuan sa iyang sadiri, kundi an mga bagay sa luwas kan sa iyang sadiri. Minsan mahiling nindo gari, naiilawanan sa iyang sadiri. Hilingan nindo an mga ilawan digdi sa laog kan simbahan. Alagad ni ilaw na iyan, baku katuyuhan, na ilawanan sa iyang sadiri, kundi tanganing mahiling ni Father an sa iyang pigbabasa, an sa iyang pigpapamibi. Asin kita, mahiling niya to an sa tuyang mga kataid. Mahiling niya to an lugar, makahiling kita. Dahil niya to pwedeng sabihon na ni ilawan mismo, pigiilawan an sa iyang sadiri. Mga tugang, kung an buhay siring palan sa ilawan, bud sabihon na an buhay, dahil tinatao sa tuya, para sa sadiri niya tong kaugmahan, para sa sadiri niya tong binipisyo, kundi nakatagama iyan para sa iba. Malangan iyan mga tugang, dawa digdi sa tuyang enot na pagbasa, an buhay kan mahal na Diyos, bakuman para sa iya, kundi pighiras niya sa mga taong nagtutubod sa iya, urog na sa banwaan ni Israel. An mahal na Diyos nga ni di pigsasadirian sa iyang buhay, ang tao lugod minsan pigsasadiri an sa iyang buhay. Kaya minsan makamurumundo, dahil lamang iunat an sa iyang kamot, dahil lamang iunat an sa iyang bitis, tanganing ihiras an sa iyang buhay sa iba, urog na sa iyang kapwa. Mga tugang, garubagaan buhay digdi sa ibabaw kandaga, talagang nabubuhay ka kung iyan pighihiras mo. Alagad kung daiman, garuman sa nang dai ka nabubuhay. Garubaga sarong kandila na nagkakaigwanin kahulugan, kung luhay-luhay siyang nagagadan, natutunaw. Aro ba kayo ng kandila na ini? Nagkakaigwa nin kahulugan, kung luhay-luhay na natutunaw, asin nagtatao nin ilaw sa iba. Ngunyan sa satuyang pagamdam para sa Pasko, ini ang pigpapasabot sa satuya. Kung sain sa buhay ni Juan, asin sa ministeryo ni Yesu Kristo, ihineras ninda ang sa indang buhay bilang ilaw sa iba, kita man, pigaapudan. Urog na pigaapudan. Siring ni Juan, siring ni Yesu Kristo. Naan sa tung buhay, dahil man sa na iyan nakatagama para sa satuyang sadiring kaugmahan. Nakatagama palan iyan para sa iba. Matindog kita mga tugang. We pray that today we may be ready to receive justice and your peace, so that we may be eager instruments to share your integrity and love. Let us say, Lord, help us to listen. Lord, help us to listen. Lord Jesus, if you are the one who has come among us, why have we kept so many people blind and deaf to your message? Open their eyes and ears, we pray. Lord, help us to listen. Lord Jesus, if you are alive among us, why are so many among us unclean with sins of hatred and lame because we are slow in bringing justice? Heal us, we pray. Lord, help us to listen. Lord Jesus, if you are with us, why have we not shared with the poor and brought joy to them? Make us serving communities, we pray. Lord, help us to listen. Loving Father, may you also be present among us in daily life, as you were present among the people of your time. This we ask through Christ our Lord. Amen. Gaze upon the Lord
Pray, brethren, that my sacrifice in yours be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the sacrifice of our worship, Lord, we pray, be offered to you unceasingly to complete what was begun in sacred mystery and powerfully accomplish for us your saving work. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him, with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that we may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, the Church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Joel our Bishop and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep into the hope of the resurrection,
and all have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, with the blessed apostles and all the saints who have blessed you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, 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 amen. At the Savior's command and formed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer each other the sign of peace. You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Lamb of God. You take away the sins of the world. Grant us Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you would enter under my roof,
but only say the word, and my soul shall be healed. Please kneel. Let us say the spiritual communion prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself and spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you your adorable Son and the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and his name. I adore, I praise, and thank you, imploring your mercy, invoking your assistance, and presenting you the homage I owe you as my Creator, the love due to you as my Savior. Applied to my soul, I beseech you, O merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those whom I particularly wish to pray. I particularly pray for all the peoples of the world now in the grip of COVID-19. I pray for those taking care of the patients, young and old Catholics everywhere, who could not receive you in real presence. I desire to communicate spiritually that your blood may purify, your flesh strengthen, in your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine reliever, died for me. May I die to all, and it's not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Please kneel for the Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them.
Through you we thank the Eternal Father for the gift of life, has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us in all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favor we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayer for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Let us pray. We implore your mercy, Lord, that this divine sustenance may cleanse us of our faults and prepare us for the coming feasts. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Ano? Nagdarasal, nagsusumamo, na sana'y pakinggan ang panalangin ko. Nakikiusap, sana'y tulungan mo na tumagal pa ang buhay ko. Nalulungkot ako at umiiyak, bigyan pa ng pag-asa, ako'y mabuhay pa. Tanging hiling ko lang, Panginoong Jesus, humaba pa sana ang buhay ko. Di ba't sabi mo, manalig lang
ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule, the Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule, the Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin ito. Pampatulog nating lahat. Available sa The Big C Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang